Mwiriwe neza cyane bakunzi ba Mahitamo Yacu TV, reka mbabwire ngo mwahisemo neza rwose gukurikira iyi channel. Tubashishikariza kandi gukora like ndetse na subscribe, cyo kimwe no kutugira inama ku byo mubona byanonoswa kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Aka kanya rero ushaka kwibaza ngo tubazaniye iki? Nta kindi tubazaniye uretse kuganira cyane kuri shampiyona y'Ubwongereza. Kuri uyu munsi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane, aho amakipe abiri yahataniraga igikombe asa naho yarangije gutera inyuma. Akibaza ati se byagenze bite? Rero yenda ku mikino yabaye ejo ku munsi wo kwa gatandatu. Umunsi wo kwa gatandatu imwe mu makipe ahanganiye igikombe ni ukuvuga ikipe ya Manchester City. Manchester City yari yakiriye ikipe ya Luton Town. Yakiriye here ni ku kibuga cyayo cya Etihad Stadium. Ikipe ya Manchester City yarangiye itsinze ibitego 5 byose kuri kimwe, harimo igitego cya Kovacic, Haaland kuri penalty, Doku ndetse na Gvardiol. Ibyo rero byatumye ikipe ya Manchester City irara ku mwanya wa mbere, aho yari ayirusha ikipe ya Arsenal inota rimwe. Ubwo rero hasabwa ko uyu munsi Arsenal itsinda kugira ngo ibashe kunyura kuri City. Nanone kandi ku munsi w'ejo ikipe ya Tottenham Hotspur yatsinzwe n'ikipe ya Newcastle. Ikipe ya Tottenham Hotspur yatsinzwe n'ikipe ya Newcastle ibitego bigera kuri 4 byose ku busa, mu gihe ikipe yitwa Brentford yatsinze Sheffield United ibitego 2 ku busa, naho Burnley yaje kunganya na Brighton igitego 1-1. Nottingham Forest yangaje na Wolves ibitego 2-2, mu gihe Bournemouth yangaje n'ikipe ya Manchester United ibitego 2-2. Kuri uyu munsi rero nibwo imikino yari itegerejwe cyane, aho uyu munsi ikipe ya Liverpool yari yakiriye ikipe ya Crystal Palace. Liverpool umukino waje kurangira itsinzwe igitego 1 ku busa, ndetse biza kurangira ikipe ya Liverpool inaniwe kukishyura. Ni igitego cyatsinzwe n'umukinnyi witwa Eze yahawe assist n'umukinnyi witwa Michel. Iki gitego rero cyagiye ku munota 14, biza kurangira ikipe ya Liverpool itabashije kukishyura. Ibiro byatumye ikipe ya Liverpool iguma ku mwanya n'amanota yari ifite, yagumye ku mwanya wa gatatu, aho yasigaye irushwa n'ikipe ya Manchester City amanota 2. Si iyo match rero yabaye gusa, ahubwo uyu munsi habaye undi mukino witegerejwe, ikipe ya Arsenal nayo imaze gutsindwa ibitego 2 ku busa n'ikipe ya Aston Villa, ndetse ku bakurikiranye uyu mukino ikipe ya Arsenal ikaba yakinnye nabi cyane kubona nubwo yari yakiriye ikipe ya Aston Villa. Rero ibi nta kindi byavuze, ni ukuvuga ngo yaba Liverpool yaba ikipe ya Aston Villa zose zajugunya amahirwe yari afite ziri mu ikipe ya Manchester City. Manchester City irusha inota rimwe, kandi nk'uko twese dusanzwe tubizi ikipe ya Manchester City ifite swade nini, ndetse ni nayo kipe bigoye ko yapfa gutsindwa mu gihe iri kurindira ibikombe. Rero twavuga ko yihaye amahirwe yo gukomeza iri yonyine. Ikipe yitwa West Ham nayo imaze gutsindwa n'ikipe ya Fulham ibitego 2 ku busa. Ndakwibaza ati rero urutonde rwo mu Bwongereza ubu ngubu rumeze rute? Ikipe ya Manchester City isigaye iyoboye n'amanota 73, mu gihe ikipe ya Arsenal ya kabiri y'amanota 71 ihanganye n'ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Arsenal ikaba ifite ibitego 49, mu gihe Liverpool ifite 41. Aston Villa ni iya kane n'amanota 63. Amakipe yari mu myanya ya nyuma ni ukuvuga ngo yandi afite ibyago byo kuba yamanuka. Hari ikipe yitwa Sheffield United ifite amanota 16, ikipe yitwa Burnley ni iya 19 n'amanota 20, mu gihe Luton Town amanota 25 ya 18. Aha rero bivuze iki? Twibukiranye ko mu mikino isigaye ikipe ya Arsenal isigaye amakipe yakominga Manchester United. Ikindi kandi Liverpool ikaba yatsinzwe byikurikiranya ko no muri Europa League yari yatsinzwemo ibitego 3 ku busa n'ikipe yitwa Atalanta. Rero ikaba bigaragaza ko iyo mikino igaragaza ko ikipe ya Liverpool idatanga
icyizere. Rero icyo twavuga ni uko muri rusange shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza kuri iki cyumweru isojwe, ikaba isoje bigaragara ko ikipe ya Manchester City ari isigaranye amahirwe yo kuba yatwara igikombe. Ese imikino mike isigaye ikipe ya Manchester City irakomeza kuyobora cyangwa nayo izatsindira nk'uko n'izindi zatsindiye? Ese Arsenal byarangiye? Liverpool byararangiye? Wibwire hasi muri komenti. Gusa byose biracyashoboka kuko nanone dushingiye ku mukinnyi Manchester City biragoye ko yaba ari iya mbere yo kurekurana cyane ko ifite squad nini. Urebye Arsenal byagaragara ko imikinire yayo yari ikipe inaniwe n'iki, ariko nyine nta kundi yatsinzwe. Abafana bayo mwihangane, abafana ba Liverpool mwihangane, abafana ba Manchester City coup de chapeau. Ahasigaye ni ugukomeza gutegereza imikino mike isigaye, hasigaye tukareba ese iyi kipe izatwara igikombe. Uko byagenda kose ni uko shampiyona yo muri iyi sezo y'Ubwongereza rwose shampiyona ikomeye cyane. Turabashimiye rero bakunze b'amahitamo yacu, kandi si yacu gusa ahubwo ni aya twese. Mukomeze kugira amahitamo meza rero, mukanda like ndetse na subscribe kuri iyi channel, mukomeze guteza imbere muhereza ibitekerezo bikomeye kugira ngo birusheho gukura.